Jangan lagu orang buangin. Mula sekangkong buang nih. Yen sing tuten mah. Wah. Ayo. Raga di bawah perintah. Mekenyam jam mekenyam. Bini boliang bahiune. Yen banyak kumpul aja makejang makedekan meico-icoyan. Bini saru biar kedek mengkalangkel sing ada nguruang. Yen Jumah di suang-suang buri kedek budoh orang. Gatene makejang budoh. Iraga budoh nih wale budoh. Sekanggong budoh dah. Ya sing mudang udiang petang-petang makedekan Yen ketekang dari jelema paling jelek. Sing ada jelekan ken dari jelema serba salah. Liung lah bleh. Sing lah bleh. Liung lah panak ngasih bleh sing lah panak bleh. Sing makejang bleh. Liung lah pun enang bleh pulas-pulas sing tadi. Berpikir bembidani rampoke kertekel. Ane sing lah apa dija pulas biar lilek lipi. Lilek bawa wakil sing lampugan itu. Iraga berpikir harus iraga panglapana. Pangado manipuan nyemak ngai panak nenam lione. Bos setelah gede-gede kewa ngatur anaknya punya makejang. Ajak ngomong kangen kau saudino. Berpikir banding lengan-lengoan nyanan kena gemelan ngawak-ngawak nasinya gitu kan Kisidang ajang Sumatera ajang dah dua. Harus siraga tua harus otak jalan. Yang Jumat kumpulang lengah rebut panah. Selawesi yang dah dua. Badung yang musik. Raga saya maturan nasi cering itu betara. Suweca landa suwidine mulai makejang. Ngabepe sakambel-kambel. Nah. Bisa kene ngabepe selesai tanang nih. Dia tata duduk mulai gigi kan abor. Keken dia ada dimulai di Sumatera, Jakarta usah pak. Nah, empang selamat mulai bawa gitu. Basang begini gede batang. Bejohang aja mulai. Mulai Sulawesi ke bos nunggu ini. Ane paling cindika ngomong bapak yang mulai coba barangnya bapak. Bapak botuo kene nyenan sing ngandonya ngurungang bapak. Nah, gitu. Ini otaknya jadi adokan. Kisi-kisi yo. Mana kan ya ane. Bapak, adab ya abdi ngebina tugal. Dah. Kacau ditu kita pasang ya. Wayan nekan bekal abeng ya. Kok kita. Apa yang setiang saya membekal abeng dibanding jang di abingnya anyut lantas. Pisai rotan. Lu ngan adab di kantong aja pak. Sakala jadi sing ramang makan dongkang. Nak ke bangke, nak ke hidupan, nak ke didu. Yang penting iraga segar. Mati raga ngebin. Sing kuangan celebongkak. Asal tebal kantongnya nerok ke celebongkak. Ngajanang nerong-lodang. Bisa bangke tetal celebongkak maksudnya. Wih. Uyut di bantingan. Baiknya nih. Lian kini dolar polon cia. Lar. Wuh. Ngawak kaku. Nyena jadi betul. Mencinya jangan betul. Cai dolar. Cai Yudano. Sakit cie. Yudana gelagustin cini dogong gede lah. Ada dogong gede kasar kita raos nih. Zaman jani, zaman reformasi yang udah ngajung-ngajung meros. Kengken benencang. Raja wawewe, rakyat wawewe. Kengken benencang kenci. Yen sepatutnya belum ngocok dengan ikan di tiang. Wayan pasak. Kenjir cini. Wayan pasak dolar. Di tiang ratu. Wayan. Ya. Gelak kemendang. Weh. Dabda apa moja? Tapi. Lelontek umbul-umbul pajang ngorobro peyang pakut. Sambil pajang pasang pangkagan kejang. Weh. Sering keliling wanita bajang. Manong melingge samnya. Benar. Ane beleng-beleng. Dia beleng-beleng di Arab jang. Saya nggak di jang di tengah. Jepit ke belengan lagi. Yes aja. Nyanan jepital belengannya semi lekar nyanan bisa kene. Besar. Ya. Gelak kemendang. Tapi lu. Sedangkil.
Nih. Mame dan Nugra di tiang barakan pengocokan ewo. Ngomong kencang, lah ci jangkil kenyen. Nyen gitu. Ci, Jang matakon kencai. Ne ci jelema pubuan cia. Jang jelema, Yang jelema cai ngelah pepinah, ngelah pengerasa, ngelah madon kena. aku cang iwasin. Lah bungut. Aku ngomong. Sekonden anak ngomong berpikir terlebih dahulu. Asumsi di otak. Selesai asumsi, pungut ceplas-ceplos doang. Unek camplik. Wagong kan modal ci jangkil, jang di buria. Dom gak ini. Ngawak-ngawak, dangkel nguntul. Terus zaman jani raga sebagai manusia. Tingkatkan kewaspadaan. Mata melotot, telinga buka lebar-lebar. Kalau sesuai dengan prinsip, kita laksanakan. Kalau tidak cocok, kita centang mentah-mentahan. Tidaklah terlalu lama kita keto anu ditoan. Wah, gen. Kebebasan kita laksanakan. Ruk. Nenek gelah kermedal nih. Aduh, sakit gede dolar ya, boy. Belang pasang bekerja. Inge. Gedung pagut. Inge. Lodek. Hah? Pasang bekerja. Tedung pagut mimo lodek. Ah, Banyak-banyaknya atur. inge sapun api. Ani nyongkok-nyongkok. Inge. Arus metlano. Ados kentan. Bangsa ngerebut semut. Naglah kermedal ini. Nisut kedek nyemut cilekutan bisa bangkau panana. Bang ya pesu. Untuk lagi bane. Mami tang lu gere. Mami tang lu gere banyak bak oleh batan satu nuas. Kena bunga dolar. Mame tangan lu gede di tiang. Sakit gede cai. Di tiang sampun suwe. Ngantosan cai. Di sampune cai modal. Menjadi muah. Kadang dolar. Kalau untulang mesti sakit gede. Orang bisa belajar mesilat mengejang yang kemarin di balas. Kena juga kan? Beriri. Yang beriri cang kebone. Tegaran. Dan ini mi di desa anak mi. Dong menengai gelar di desa Pegambangan. Ulin ada ngenon. Dijajang mani, dijajang mani. Sabak nes nih ya. Lautang. Yo mangga. Yang coba ini lautang. Lautang. Cobain Pak. Aduh silat bisa ngelayak padahal. Atau biasa kan?
barak ibu. Jangan lihat barak putih. Ngawang-ngawang mau betul. Tadi kena medal tuh nginjet, kena cikin. Sinu nginjet, cai. Dia nungguin dolar. Mereka aku besuh. Petawang dia timpal nunggeng masih bobor. Gengken bener Jang. Senawang peraturan. Ada kan di nunggeng, belok kiri jalan terus. Wah kan. Sedang nyadang. Kayaknya kagak nyadang di sore kasabak bener. Hei. Hei. Orang mengil terus hei. Termulak kedes seperti. Kena cikin kian. Kena cikin kan. Kene na. Bang Daulian cai hilang di bang lah. Magdi janji. Suat jadi. Cai pecat lah. Suat Cina ke dini. Suat jani suat dokas. Jangseng Pramasuko kan cai. Magdi ci. PHK ci. Magdi. Jangseng perlu kan cai. Sombong ya. Pada nungguin jet dan PHK. Korupsi jutaan sing ada PHK. Mula dagong ulat tanah. Pada kata kan mungkin di sing keberatan. Paling kene subado pican widi. Subo jangkap di ukodane. Puntag pantegang nyemagae. Kepetang si pahe panyak ngas bone kengke jalan. Paling kene aku. Dewek Truno. Kebebasan masih berjalan. Lalasan je. Begini. Jangseng Pramasuko san kenci. Jangseng perlu kencai. Begini ji. Cai man ngale gae, jang man ngale parakan. Aduh. Buat awang di ngoyong dini masih pesu ben. Salin nasnya ya. Nya nyampe tang mau itu kedok mesti kaluk-kalukan. Rago ada parakan kini. Memang raga dasar dari rakyat. Gampang diatur. Diperbudak. Mulai, oke mulai. Kesempatan. Bulan kerjakan. Macam-macam. Apa orang ki simpatan? Kalau bedek-bedek sama tabio pasang gedak dan basangnya. Jangan ngomong benar-benar nah jangan kaplok kenci. Jangan saja gedak benulan ngamat tabio ini ya. Man, ulan munyin sini. Oi, truk, melang, dada bang, gelakar modal, tedung pagut, lodek. Simu lodek, bedek pasti ini dolar, lekar balas dendam ke etek kan ada. Tanya dong, daya kok kali badan sedot kuat kayak. Waduh, mami tang lu gerah, sakit gede caya. Oh, itu gini. Titiang sampun suwe nyantosan cai. Makatan mari nunggeng cajak langsung aja. Dua gong ngejijet. Ah, Sing iwasen ci. baik. Ngelamate agon gino. Aku nule. Nule. Ngelabungut agon gino. Ngomong-ngomong. Nah, sekonen ngomong, sekonen nule. Konsumsi menurut. Apa sing kudang-kudang? Man, Cang tundung macam PHK cang. Oh putus hubungan kerja. Mengedi cai. Cang sing kobar ken cai. Cai mangale gae. Gelam mangale parakan ketang. weh, Jangan mulai. Kesempatan cang. Uli pindah cang nak sing Sing Jani atau kalah mulai cang. Boleh cang mulai cang senyap tinggal diam. Man ngeken maksudnya. Bunuang cang generasi muda. Tentukan sikap. Jalankan reformasi. Aksi demo untuk rasa. Bakar Purine. Puri bakar, Raja turun. raja turun. Benar. Ane menengin. Cang. Yen cang len bro. Yen cang len. Yen cang tunu kan wagong lar mekati. Cang sing ngomong apa? Nengil cang. Hang bedikan urusannya dia makan.
Duh encang. Polos ae mbane. Polos. Keadaan terjani yang kewa ngale gawe yo. Man maksud cing ke. Kene nak kelar. Dok itu anga carane. Berarti cijek ngusir cang uli silep cido. Ci mungkin kan cang. Nyamo. Menyamo. Yen bo menyamo dek itu nak carane. Mun engke maksud cing engke. Cang ide bantuan. Kan jalan keluarnya lah gitu. Oh cing ide jalan keluar kencang. Bener. Nah, tahu menyamo ada cang. Cang emang jalan keluar. Nah. Binyak sun ngigal. Kajol aku malu udah menang kau. Kajol aku kangen tadi. Kat gua cuma. Jo jalan keluar. Oh padahal saya ngusir nih. Mesti lagi jalan keluar. Jalan keluar banyak tang nudaman ada jadi dimarakan. Pas itu tunda mah. Oh maksudnya cipang nu memarakan. Jalan keluar mulai. Ada cakar mulai. Begitu nak carane. Yen gitu gampang tuh. Nah. Cang maturkeun wagung. Nah. Cang demen lah nyamak ini. Kalau kene yen cang maturkeun wagung, cang sing yang metalang. Kena sini? Arus lagu aba-aban. Mangado aturang keburi. Apa? Gula nang 10 kilo. Kopi nang 10 kilo. Gula 10 kilo. Gula dah sekilo, kilo juga dah lah. Nah normalnya 4.000 lah. Haji 4.000. Cang sama kopi sing mau gula lah. Karena ngale gae ci nomblokin di gula 10 kilo sing nya. Lu mau pahit makilet cine. Lu Ini kene nak dok itu carane. Pangringan diwangkan lah. Oh, diwangkan. Bujang ringan ngabos gitu. Jadi gini cang ide pes gini 100 duang nase. 100 tali nang 2 tali. 120. Udah mau masuk itu coba ulah-ulang lah itu nak. 100-nya pokoknya mau tangguh 20 gitu. Jadi kene nak dong maksud saja. Aku udah jado muntun aturang. Nih. Seratus nih, coba 20. Ini aturang, sing ada amah cang. Wah, jejak sih sing amah. Man, anak kandung dong nih sing amah tuh. Apa untung nih sing amah? WC sing. Doa sing amah apa kok? Lencang sing amah, sing WC, mesti cek entot dokena mah kalukan. Nah. Demi anu nah. Aman bekerja. Bantu bener. Pokoknya tuh panggilan. Bantu nah. Nah, beres. Makasih sebenarnya. Aku cuma buang asuh. Zaman jani otak harus cerdas. Lamun sing cerdas sing mampu bukan. Kon nyaman cipat lah. Ya sebuah pihak kamu gede ya. Nyaman di dalam pecah nah. Beli napi. Lah dong ingin jet. Harus pecah. Pasing kadang biasa. Yang kanti jangan pecah nendra wibawa belum ngocok dewa. Gitu berkenal lah. Ajong belum ngocok dumun. Saya ada istilah pecah. Engke Mati. Dia jenung ingin jet. Ngentut dan mati. Kengken mutiang nang ngentut. Banyak kedon. Ajong belum ngocok kedon. Wentan nang ngentut. Cenek ben. Bapak baru irung ajong bunga toko ngeros. Ngin banyak yang ngentut. Zaman malu sing ada orang sing gitu. Di tiang tuh gitu. Kalau nak berat. Aman, mak matiang. Malu. Gelas sing matiang, yen telah matiang banyak nyeng agung lah. Nah, patut. Titiang makin matur yang belum ngocok dewa. Titiang menyamuk sarang Petro. Tawan. Rumah satang mengeteh haemer. Ada. Gede abung-bung gede nake. Pone lengah nih. Yen wadah bumbung yang wadah haemer. Sapun api antuk. Mang no kanton ada titiang makaryo diki. Sarang nu memanjat. Inggih. Iki wonten katur ramatro tuh. Nang ya. Wih. Anu dua ngasuh dah. Halo, Lar, ya, pes apa nih? pes kertas. Bertawang kan nih pes kertas wigunan, pes apa? Mang no kanton ada nih jangan. Oh, tomokan nih. Nah, dado. Uang pelicin nih. Dado. Lar, Ya. yang kelaman rezeki carjani 100 aturung cai medom kejang. Ipaman agung seket, ipaman warda seket. Sing sak kenyamanci berkate jalan sing man.
Nu beda setali lah. Beda setali kan lah. Kata jarane itu. Man. Ien tan bang kata jarane pun abi. Uyot tuh saja kita kenapa dini. Ye, Wah, ngeliung-liunan nih. yang orang terus berkata jalankan resep mana, sing man, nu beda setali lah. Dane Gusti Agung setiman itu. Sing dadi, Meniki jual setiman kan sing dadi, nak coba sekat ukur-ukur. nak ampun kelas ya mau kejam mau cacat gitu mau muntusan. Hei, lengah sih, nanang cuma orang gini, memang dia, kaya. Lar, Ya. nak ngilang KKN jinekang KKN, tawan ci arten KKN. Dan Korupsi, kolosi, nepotisme. Ne kolosi adalah ngengkapang pes timpal, ngengkapang pes bumi. Cai nak ngilang kini, cuta kini nah. Panda cai dari gad-gad ini dipuri, magedi cai. Belas yang perlu ke cai, belas yang perlu ngelaparkan. Jangan Magedi. sing dadi ketekang hidupnya jadinya. Aden man dua ngasur aku milu medunung. Nyaksa di betung ini jalan keluar betul. Jeng nyaknya mekaci jeng mekat. Kira aku aman nung kayak ini. Jani apa kejemak kayak ini. Tungang begitu. Gerard, berhasil. Hah, berhasil. Berhasil luar negeri. Kengken aja nutur keluar. Jang milu nih mau pecat. Ulian cing ide jalan keluar. Jek pulas anda nih mulai perangkat kayak ini. Si mau pecat nih. Pecat. Menpecah aja. Bes berjuang. Lar. Lengah kok kene caya. Maragan mau pecat, pipis udah banget awang. Memang pes malu sud bang pes pecat tuh. Anda ji belum dong pecat tuh mecat bang man pes bang man. Apa lagi ini Jani? Hah? Pipis juang oh. Ngwese. Ngentot ngajana ngelodang. Jek do ngomong nih ci upah hidup ada nih. Jadi pang tenang lah mulai. Nah, Amilang gening-gening. Hah? Pangilang sebetnya. pang saru nih. Di sisen jero nih gening-gening. Gendeng-gendeng. Aduh geningan gini. Pulang, marilah pulanglah kita pipis lek-lek. Di sisen jero laku. Rago sakit hati. Jani jejak mendak itu. Munyi nih kain kau. Nih lek-lek ini anak panas nih munyi nih. Kerasan tuh. Sejak belak kopeng nih. Nah, Dia mau sekolah belak ulang kopeng. pulang, marilah pulanglah kita pipis lek-lek. Pulang, marilah pulanglah kita pipis. Lek-lek. Pulang, marilah. Lepetnya. Petekit, Ganti geningan. ganti kan. Pulang, marilah pulanglah kita pipis deke. Halo utang. Halo kan? Si matur kan dengan ini. Nyen ada mutangan. Hah? Pang gendeng-gendeng sampai rumah. Jago liang apa sih? Silsilah pipis. Bisa anu togo kone mamplas mantap. Jani kene lah. Bang sing cang dak cai ngabo gagah dipuri. Ada penyelek kan? Puri nih. Benar. Mulai. Berangkat. Benar. Mulai. Mulai. Yang ini ngoyo. Sudah ngobang-ngobang jadi lah. Suruh jangan pak. Saya jadi lah. Yen kalian buku jadwal bisa radio ini nampatan dan cicing nih. Menang. Wah, udah menang. Kenapa sami lu di sengelengok? Menang dong. Wah. Weh. Siap. Siap.
sing eta sing nyak mereren. Makin temen api itu. Raos becikan. Benar cai marakana. Cicing bisau sana yaji bucan nikeng laneng neng ngalangi dewa ngale rabi neng subuh kuda semetona ngaji dewa singnya nyani kang wang subuh kenai dewa ne ya dason panjang Natu keluar paduka betara dua neng kudiki panjang paduka betara panjang nasko bausan madane dang paduka betara ngawasin dua neng ngomangehen pakai uang madane Ratu pada orang pada orang pada di jang nasab. Cijak benyol. Pakai sabun ikian tuh. Ya mangdo jenar, mangdo jantan Oh, bawasan. yaji kan tangkeleng malu Becek lah. kan, nak mau bawasan. Itu yang lagi Yaji. Jangan tolong yaji mau. Haji. Bagan cairnya doreng telahnya mana sabun iki mantuk lungo jono titiang dari rajo kedan mana. Den malu. Awenan putrang lah mara tangkel nak ijo ireng cai. Maklecang. Oh matajan. Nggih. Petruk miluh masih matajan. Nggih. Iya namun tu sekan bawas lah sodang uruk kalau putrang lah ke matajan. Sawireh ceneng bagus subuh matang dhuwur yang jag matajon dengan urung teh insap dari keneng ke gambalan ceneng. Mana di tiang dados padakan. Ya jadi rengang di tiang. Wah, kain uang di tiang. Makin kan di tiana. Makin. Sing bagus. Bangsa tenang ngendiang kene Petro jai dolar ji. Oh, Haji ini sini. kendiang rabi. Haji ini kendiang lasoma. Sapa sira dadok. Ya dason panja. Haji rimo ngen haji mantu. Nak mulan misi cerosi dewa. Dia namun tu sekan bawa sajit kini dewa. Sud besarnya ni dewa mata tajaman. Sawireh dewa subuh madan gur buka jati. Pedukuan Mayasari. Aduh. Ada widangan naga gomba. Gelang-gelang bawa widangan. Patut. Lihat jalan itu. Makin kan pada wajah dewa sana. Motor dan dos. Ngejalan suka ban kamu. Makai sabun api ya tuh. Kemudian kewah pada dewa mapi kayun. Dia likat marga ni tuh ada kuda haji ni tuh dewa lingit pangsi doy dewa raup itu nih. Kemudian tadi dewa semua dan. Ya nasupun ke semua di tiang. Di tiang lungsur pamit di. Kuda haji ini lungsur di tiang. Dagingnya di tiang mau cicingah mereka. Memargi dewa pangmelah-melah. Panaji lah karena tiang pemargi dewa di pemerajaan agung. Pang kedeng ban para ke dewa bukannya kan dewa. Haji ngaku ya. Loh, ini ya. Asal bau kod aji mesra. Makin satu kalmentan picu kuda. Mau jalan aja mamo. Dika bakal. Nggih. Jalan mana? Nggih. Jalan lama lu gimana? Nggih.
ngedes dini di pono kadang. Asing celakang mekejang sarwa muku. Nyakin manjang kapak-kapak mekejang dondonane mati. Nah batas ke ada kejukut-jukutan bayang, kangkung, jempan sing dekanti beli memehan lebihan. Nah nih subo di lebihan ini bo ada panake bukeloh ke semua lakar ngabek kepekan. Ngelasan bunga nada habisek bukeloh ke semua rabu ganti gak bersama deh. Ngolas ngati pesan. Sing taen yen bani kapinang dewek dua. Asing ngoren setatu tuh dina tumadang. Lo pianak meme. Yang kene jegek sajan panak meme ya. Nih. Dia jaga sangat ngajong dewek tiang kengkin me. Jele melahnya nerang-lang masih bawa kodan meme. Sangat kemulannya nak oren martine dari sejabaning meme jalur. Ia nunduk itu saja me. Kewala bengong saja tiang nepokin meme bosan. Nanti bengong ngememel meme pedidian. Nah apa jadi nih raosang meme? Kangen kau dengan tiang raos meme nih? Nah ada apa demi? Meme nak mekengan busan. Mekengan untuk apa? Gini diabian, biu pada cingakin meme, subuh pada tasan, ben mani, sinah lo man keginan lakar kepekan ngadap biu. Iya nunuk itu, sing nyanang meme sumanang saya, keginan tiang nak muluk itu ngajak meme di pono. Ben sik nih yo, yang dadi tuh sangat pengidian meme nih. Adi saya udah negakin gitu ya. Banyak saya negakin kapak-kapak. Kene sanya. Bang sengalan can bang kiana neganjaran. Tegolang bu di punya kayu ini gede samping pondok meme nih. Ada punya kayu? Aduh. Guna ya. Kemudian soleh jadi nih. Sejarah bisa memunyai lemu dari me. Aduh. Bumi pokoknya ganjeng sekeleban munduk ah. Oh gitu? Oh. Aduh. Meme. Di subanet lak takang tiang teh anak ini me. Oke. Jadi cara ogong menjalan me. Aduh, ogong ayo ogong jalan. Sing tadi kawadan begitu sing me. Apa buen tamiu? Aduh me. Kengkene kesiap tuh. Gila kan tekane me aduh diolas me. Apa nepukin lu? Ada tuh gengang me. Bro, si orang dukengan. Ya, wah, senta uang tukengang nih kan tuh. Tahu lo? Kengken. Tukengang nanti lo lek ada bang. Laya pasang tukene me. Aduh, toko banyu. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Kanton merasa-rasa sekian gedang. Yen enten iwang cokori dewa patut gusten dijang sakyang puri. Nago gombang nih. Sakyang puri lagi gombang. Pranin nago gombang lah. Aduh, loh, gusten meme gusten donang kanjer ke. Hampura yang dijang doneng neme pisan. Bener kan? Adin tungang gitu penekan aku. Wah lengah nih. Sampun tamat penyeruan duwe hampura yang pisan ratu dua kan. Bro, lendo. Ratu lengah. Oh, sing tawang ampun. Tabena lo. Kan padang. Tunang tungang. Penekang kerudungan.
Lengoh. Nek Kang Boyo donang bidong. Nek benah tongosne dijo. Mumpung beli deke mai olas, urenet yang ne benar-benar. Tongosne? Benar. Saya senjo pede, tongosne panawang lo. Ini tongosne. Oh, Dini Dini. di bangkiangan. Dini. Dini kone tongosne me. Kancrek mulu di bangkiangan. Bilang-bilang tasem Duni sodang tiang Dini dah. Kenang doon, hati ini donang. Gede bayune penekan. Tadi misi on bayune gede, bayune tuh kengkeng. Bang Lung, anu sesuatane. Oke, do bang tengah di bangkiang tiang ini. Dini tongosne Dini. Dini. Lah. Kan penekan lima ini penekan. Bebok lantai. Oke, ini caranya dong. Seret. Oh. Kadang kuning manis. Oh. Hidungnya toh. Jag luwung di ketan bline sareng ngedos pinang. Dek itu nak kelocan nak sing temen sing dek itu aja. Jujur beli, Bang bangko nih. polos beli. Ajan, gue jadi yo nyocang kene, macam ngene. Mekejang seneng bencang pelek. Oh gitu. Tak sing demen aja. Polos beli Oh, piang. Dini dong ngasih lama ingat tangan. Aduh, wak bajang temer-temer aku pesan kebajangan ini. Ini nyodang kancret. Nyodang kancret ada bayi siang bangkiang ibu. Duh, mani-mani yang nangkil ke puro, ke griyo, pangkitnya tongos itu. Kok bang kene? Loh, meme di Malung lenteng nih. Gua bahaya nih. Kok nih lo ngelenteng di Malu? Nyenan bangun lenas. Oh, kan jani kengkenang. Sampai ya, Kok bisa? seret. Kan doang dong. Bisa aja. Ini apa namanya? Aduh, me, aduh, me. Kan nahyone kan disentangnya. Cek nawang itu. Musa naik polos, yone kadang na luwung kena yone. Do bangun me diolas me do bangun me. Do bangun, nah bang bekadong jangan. Ih, sudah di kira do bangun me. Sangat tangpes, yang ada nang awang masih sangat denyan di kono. Bangun putra. Done neme cokori daun na done di tiang meriki. Bang yang tadi tiang lungsuh mau pamit. Mereka kijang. Bacang bekarya toyo angkit tapi. Ngai kopi me kemenang Prabot lah sakit. Mengalir memo. Kiwantan ledang ang pisau. Oh. Para kanduene selang di tiang bos-bos tuh. Nih, Ini. 2 dolar kar. Cisilih kini meme. Silih akon keno. Ajang meme di pohon dulu kang sang. Lu kang sang. Meme ngelah bungut pohon. Aduh, bungot pohon meme ini mah keloseng tahan dulu kang sang. Sedang melaut tuh. Yang abang mesti sangat kata. Bekelo meme sing telada ngulukan sang. Yang apa sang? Abang Oh, gede sang ya nih ya? bisa ngedenang, bisa nyenikang. Nah, di sangketnya yang ngedenang kempuk Wah, meme. senggati. Sangkiane bican betaro. Tengah, Oh, tengah. tengah kuning apa ya meme? Awang mereka pereksan meme di pohon kedua. Yang gede tiang bareng. Sing tadi wak Sing tadi barang-barang wak pajang. Man, ruang panak meme ini. Nah, Tani mendiang di ini me. Tani. Jaluk seru panggil ini. Sopo jenenge Mbak Yu? wah, ngodaken supu jenenge. Becik-becikan amat taken. Yen adane lho. Yen adane. Yen adane lho. Wastan dia. Oh, Blelos. Kade nak? Blelos kade itu. Reja ini keras gitu nak dong udiang ben takut mesti jejak gitu. dadi ngorang adan ke gelas yang kengkian. Ada jam ini. Tidiang lo kesumo. Ilo kesumo. Kasuma. Lo kasumo. Kentak. Ini pengadak. Dan dipuri. Aduh putih gading. Ajak lagi si kupi cocok. Nangkin sapun api antuk. Bang
punya iya kengen. Nah, gendengin. Anak lo demen kan gendengan. Oh tepuk ampunan perkosa. Gendengan bang. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Anak-anak, udah jam 10. Ada gendeng anak bajang, kaki saya 2. Gendeng pengajum, aneh manis, kaki saya 2. Lokasum aja kesekane Adi loh kesumo jagek cara bulane tulung beli jani sawireh beli memonong song sero lihat boy song sero membusan apa orang? sengsara Oh kaden song sero rusak ya kopi dia Ratu dua Ratu Agung sane wangyang titiang cokor dewa ngarsayang dewek titiang jadma belok semalih ne kuste titiang beli nyanja dan beli ne beli Petruk beli Petruk Ken. dolen ada dewek tiangnya di jane tiang kusto lagu tiang oyong di pondok sewang beli tiang sing ten manjus aing sombong beli ne benyaca dewek tiangnya. ya angkal galak lo menbusan apa ke orang tuh? Nista kaden kuste saru aja nih Adi ayo sampunangan napang raga Adi dibungkuk beli Adi loh kesumo ne bungkung beli ne ambil pinaka ciri terus beli dekani dewa mungkin loh duh beli ken tunggu diang gede pesan dua nih done beli yang gelentengang tiang limaan tiang nih sinang ulung dua nih done beli pen gede duene benar oh yang gelentengang ulung duene dua nih done oh jajah tiang beli nih yang gede duene done yang pasti ulung ken yang beli mone kene limaan tiang terus dek kewa yang luas ke pura mau bakti nepet negen ada kang sik nah besek limaan tiang nyajang marogan ada bijo gitu jekang wang angon ang suang menapin duene done gede jang beli ken nejani tiang metakon kapan yang beli metakon apa beli ngelah bungkung beli ngelah bungkung apa bungkung arit ih agan tiang kena bungkung aret itu man kenal lo bungkung mas pang pakai cara dua nih done bungkung emas benar rata lo bos bebeki tawang tadi bebeki rasa kelencang melima sih jangan amat cepok cang sekan menjebak beli medang bangko nih semangan cepok
Ini cepok, sana cepok. Do peng lu adanya peng lu. Apa lu kan ada cepok kecepok. Yang tidak amat belum ceplokan. Ini mangkin pun api yang di tiang niki. Nah, terus sang, Bu. Merasa banget lima di tiangnya. Mani puan lah mai diem ni cerikan ke bangla. Pang pas ngajak limando. Ni angon lah maluna. Ini mangkin ambil Bener. cokor dewu. Iki. Bas gedenan dulu. Dua itu kan macam lempung. Bab. Dan pidan, itu rahonya. Bener. Aduh, bawa picu. Dua ini sedang. Pangnya pas di lima tiang. Penuh pangsing terus kini. Pang tadi gelentengan tiang. Gelentengan tadi sing ulung dua ini nih. Oh gitu. Aduh, gitu kan pas abang ngak. Mekeluk-keluk bung eta. Apa orang setawang? Lu jelas meleng. Beli itu naik ulok-ulok kok tiang. Wes sing, jangan sekan-sekan. gunung. Jangan sekan-sekan ngomong. Tak demen sing macam-macaman. Saya ngulok-ngulok beli. Merasa banget beli. Pas gede dua ini nih. Nunas lu gro matur sisip di tiang ratu udah gemput. Sadurung di tiang matur. Pineri enak si sembah pengastun karan di tiang ringan walau ngocok kami dewa. Cara sunari ampangin aku ini tenggelam. Angop saja lalu. Ada gelanyar. Gopo jeget atur utama. Ini bekaliglah. Sing antas yen nirgamang gelas soco lo. Soco di endut ngoyong sing antas. Cara lo jani di Ponok kan sing cocok yang ini lo ajak kelak puri anggon kelak rabi. Nya dari rabi. Rabi? Apa kadang kedo beli? Dosen tawang lo. Si? Angkali dia nak agung ngar sayang. Benar. Lo pangiringan dadi rabi. Yang cang makenakin lo ngoncang somah ngoncang kuranan gitu. Ini aja barang-barang mesaret tuh. Oh, barang-barang ajak mincukan gitu. Apa orang sih tawang aja. Lengah. Ratu dua bang putra. Yuk dikagiat di tiang miragi. Runtuh pawacanan palung ngocokar dewasa pun. Makengken. Pajangar sayang sikian di tiang. Kemon ampura dahat penyerahan duit ini. Nintan presiden dagingnya sapun api kayun palung ngocokar dewa. Tadi belum san saja dalam gunungnya. Dia nak di kota di negari Mekarang dari rabi. Ngirim surat ben. Surat lamaran gelas yang nerimo. Geladot ngalih rabi uli gunung. Pang suci pang utama. Kadang lo suka ada rabi nak lo. Yang dari rabi benar kan dipuri. Dot kaya ada nengaya. Dot mebore ada nemorean. Sing megae. Cara dini lo landasan di gunung. Yang dot benar kaya ketukade nyonjon. Yang dipuri sing. Dipuri dot kaya. Di dalam kamar ada kamar mandi. Di kamar mandi itu sarwa mekletek ngejan. Iya ne barak kletek, iya panas pesu. Iya ne gadang kletek, iya dingin pesu. Iya saklar ben kletek, lampu hidup. Boleh saja lo. Dipuri nak soro mekletek kok nyang. Pokoknya ada yang beli. Kengkeng. Sangat saja tiang mepang ide kapan yang beli. Mapan beli sebuah mekelo dari para kadang di puri. Saja kita buka pawacanan itu nih beli. Boleh saja lo nak sing tiwan, sing kan jen pengenikan itu. Nak dipuri nak soro mekletek. Menyen lo di pondokan ini luas bono kaya. Semangat yang ketukade nyonjun. Nah coba toh. Apa we misi lantas hujan-hujan cara jani. Oh nyerot mesti. Ulung belah jon tiang ini. Iya mau berarakan. Sing aboyeh tiang mulai. Oh lo ulung jung kalang jung kile. Benar. Bisa cek longsor lo. Yang dipuri ngoyong. Tek. Aneh kadang ya dingin. Tek. Aneh badak ya panas. Lampu galak tek. Si Dori tek. Bayar bulanan. Hah? Misi Maya pedanan beli. Wah mas kita kan rugi negara toh. Sing lo maya. Gelah nih maya. Sing jelo maya gelah maya. Kengken beli. Sing jelo maya gelah maya. Diman beli nih. Gelah maya. Tadi gelahnya main tadi. Nah, cang ngomongan tapi gelah itu maya gitu. Makin kena harga nih. Ratu udah bang putra.
Mung wing pasuecan palungo cokor ne uring sikian di tiang. Iriki pacang kenang tiang ring papan di tiang. Kemauan sekade apa di tiang wau ampura daha. Di tiang nenten ngiring pamit di tiang. Lok semuanya. Gumi apa dah ni? Hah? Gumi apa nih? Orang gumi apa nih? Cina bang, gumi pegambangan. Cakurnya nak Cina. Jagur cang si Cina. Gumi apa nih? Padukuan Mayasari. Mayasari, nyen men. Kadang puri nak gomang. Kayang kanyai hidup mati nyai puri nak gomang lah. Sareglah lanuena. Angguklah sate, angguklah lawar, sareglah. Oh, oke. Keren juga kan? Nah, Sengnya, Nenten. aduh. sekan sengnya. Yuk, Bli. Kadang nyen nih. Agong nak gomang. Kalau sekarang. Aduh. Bli. Sampunang beli. Adi beli sampunang. Mungkin. Tunggu diang gitu tadi itu beli. Kita yang kene no? Udah selesai hidup itu. Orang di rame ini simbongan. Kalian di sungai jak ngelahin. Apa? Di kene senawan nang lah nang bedek. Ajen pengangnya kok keco aja. Hei, cek gelap lah nana. Nana kangen. Sampunang mangkin rumah sampunang. Atengan. Saya panan buang. Mungkin. Kisubane kena hang tiang. Nah kena hang, Bo. Ini kanti landas dong lo sapu dadane beli. Gatok. Tawang landas sampai timpal tiang pemekasnya bajang nih ada di ni. Cikudel lah katen tiang itu. Nah, ne maro jan nak loh luwe. Rago nak bajang. Ado nak wani ngelesang klano. Apa buin di depan masyarakat? Apa buin di depan bajang-bajang? Bagaimana harga diri seorang wanita sekali jatuh tenggelam selama-lamanya? Tidak bisa martabat dibayar dengan uang. Hati-hati tuh. Bisa Lo kena. sibone jajahin tiang beli. Menjadi geget. Beli. Hah? Tidak. Beli. Ini kan gelap beli nih beli. Gelang. Dia ngejar udah di. Ngejar yang ngomong bibege nadokang. Limone oyongan. Dia muncul nyonyone pelintir. Ini daerah rawan kawan. Igis kayak conjak melisah cang nih. Sing merasa lima tiang pudiang mereksangkan yang jejak tiang keliwat. Ada jajah, ada cang. Mengeket. Beli. Hah? Yang gitu. Heeh. Sotan yang kawawu beli. Belum saja. Apa buen dewek tiang. Heeh. Kadi rasa urip tiang hidup kone masih nuena. Mulai saja. Yang gitu. Heeh. Tiang anu beli. Heeh. Tiang gitu. Yang beton, Tiang. yang telepon, Tiang. yang listrik. Cak makanan, cak jajah, ada cang, cak tiang, beras. Doa kayak gitu ben mesti betap. Ada cang ini. Hah? Apa orang? Cendek. Ada ngesat kan dia? Apa orang lo? Konen ada apa-apa kan basi munyen tiang beli subong sam. Tunggu lo kedek, yang sengingat kan munyen lo. Aman nampi munyi dan nangi kedek. Melang pedi ngahang munyen anake. Oke cok, Ah, ben lakone itu nak gitu nak. Sana di kedek. sing. Nah. Kajai kan jaga kok kene lo dia. Tiang subuh peragat memunyi beli. Mau ngomong, Subuh-subuh. ada sindingah dia. Nyajang saja curap kopeng belinya. Binsap, jok siapa yang ukur? Abut ulene akade. Amang ket, Akade. onyang nasi abot masih mau bulu. Tadi kedo, Ini apa bulune? mesti nyajang bongon. Aduh, juga galak-galak itu na orangnya. Sekan beli nah. Nah, Dek ben jakur cang aja. Jakur cang sih. Apa orang? Apa orangnya? Ring? piring apa tampak siring itu salah. Nang ngoreng lah lo.
Ya nak ya bongol. Kenapa ya dari penyeruan Ya bongol. Jangan bongol-bongolan. Asin tadi ajak iges-iges nanti keras-keras ya. Oren lah oren. Nah, kemudian ben takut dicek-cek begitu ada jang ini. Titiang kenten tuh. Titiang iring tuh. Wah, bong, kedampak siring. Siring, ayo, keras. Jadi dia tak melisah di jalan. Lere matone. Apa lele nang matone kena yang berdicu lah. Anyang-anyangan, senawang pelingi. Kengken beli. Anyang-anyangan. Anyangan-anyangan. Ini daun ini ada tukat gede saja. Bang sing ganti anyang-anyangan, memang basangnya. Ulian panas tuh basang beli ini. Bocah teh ulian panas nih. Menulian Anyang-anyangan cang ini. Pangilang, saya tadi memang. yang begitu. Ya cang sih. Apa ngon? Anyung-anyungan. Yang saja lo ngiring kayang lah, sing dinanenjani juang lah. Dadas kentang? Benda selemang ke juang lah. Saya pernah gitu, pang matur kena lingsir malu. Yang perlu iaji keliring lah main. Mang nenek daunin kawan teman paling ngocok ada yang sih tiang. Gelah pangui bawo, lo palah tomo. Mang nenek macirita kawan paling ngocok ada. Yuk di mau tamu pisan kayen paling ngocok ada.